Kei te rere te heitara kua timata ke te hiranga tangata ki te tapahi penihana. Mai I ngā penihana mo te hunga haua, ki era e whakawhiwhi ana ki ngā tūroro. He rongo kōrero tērā I puku ai te rai, o etahi ratonga āwhina I aua tāngata, anei te pūrongo, arā paera tāwhai. Koinei a PM Apira he kaimahi kai tautoko penihana ki te raki pai whenua. Nā te whakakorenga o etahi o nā tāku he haua, he nui ngā kawena inainei kua utaina ki runga I aia. We're fielding calls every day about that, and it's good to have the publicity now because we can assist those clients that come to us. Hei tāna kātahia nō rātou ka whakahekingia te tāku he haua I te mea, e ai ki te hiranga tangata, ka taia e rātou te whai mahi, te whai akua korānei I roto I nātou e rua e heke mai nei. Arā ka kitea whātekau mā iwa tāra ka topea mai I tā rātou penihana, mai te rua rau whātekau mā toru tāra, ki te tahirau iwa te kau mā whātāra I te wiki. We get a lot of really confused clients. If clients are not well to begin with, then having this thrown into their life is very scary for them. Because there's no backup. They get a letter and they don't know what happens from here. Hei tā rātou anō a kene rātou e tāia te mahi mo te tekau mā rima haora mo te kotahi wiki, engari kore ana mo e rā atu wiki. It may actually progress their illness or disability away a lot further. I whakapātu mātou ki te tari o manatu whakahia tō ora, ki te pātai heaha te take I pēnei ai nā mahi a te hiranga tangata, engari kārea nō rātou kia whakahoki kōrero mai. What we can do is advise people what's going on, certainly be aware that it's going on, ensure that the process is fair and it's correct. Ko te mahima te rōpū paku nei he whakarono ki nā nawe o nā kaiwhiwhi penihana, ka tuku tono atu ki nā komiti pira hauora, tērā te tūpono kei puta he painga mo rātou. Ka pai tā whai te karere.